Ko rangi nui ki runga, tau māua ki a papatuanuku, tama nui ki te rangi, whiti ana, ko tāwhiri mātea pūrea nei, ko tangaroa, tukuna mai ngā kapua moana, ka hiki te ua. Nā tāne rawa ko pākuti, ka puta mai a Harakeke. Tūana ki te tihi o maunga tautari, titiro whakararo ki ngā wai ripo o Pōkaiwhenua. Ara, ko ahuru, ko mahana. Ko tēnei whenua. Oh, wow. 80 years of it, just about. I noho ngū tēnei pāharakeke, whātau te roa. This Harakeke has been here for the past 20 years. However, we have never used this Harakeke as a Harakeke. Just all the plants were planted 20 years ago, and this is our first time we've had a chance to harvest and clean. E rongo ana I te Māori o te wāhi nei, e rongo hoki I te aroha mō ngā hua Harakeke. Kore kau he mea, kore kau te Harakeke, kore taia ngā tangata ki te ora. An essential plant for life here in Aotearoa, because it plays a role within everything. Like if you're catching fish, you need a net. You make a net out of Harakeke. You know, back in the old school times and that, where kore kau he hiko, you can't go to a shop. If you went into the forest and you needed to collect your berries, you go and make yourself a kete. All of that kind of stuff. So very essential, ultimately essential for Māori. I kotahi ai ngā uri o Ngāti Ahuru o Ngāti Mahana ki te etehi pāharakeke o rātau, nā te karanga o Whaea Rachel Joyce. The kaupapa of I tēnei rā is we're actually out here, a group of us are out here today to hauhake, to harvest, and manga kāretu's Harakeke. The purpose of the hauhake today is we are doing a kaupapa run in the weekend at Manga Kāretu Marae, and that is for kahu wakatere, which is weaving flax coffins. We're going to teach our whānau here in Raukawa how to weave flax coffins. So that's why we're all gathered out here today, collecting rau, and also maintaining the health and the beauty of Manga Kāretu's Harakeke, and to take care of it, and hopefully it brings future generations back out here to take care of the pā. The concept of the kahu wakatere actually came about when I attended a couple of wānanga in Te Whānau Apanui and Tu Whare Toa, and then seeing our own whānau here in Raukawa struggling. So that actually made me want to, well, hey, I can do this, maybe I can bring it here to Raukawa. The opportunity arose where Raukawa had whiria ngā hua funding available. It was all about trying to get the whānau out of tangihanga poverty. Whānau struggle as soon as they're at the funeral director's $7,000 right there. And to eliminate some of that stress and to alleviate that financial burden for whānau, especially to whānau Māori, I thought, well, I'm going to bring this initiative to Raukawa, and I applied for the funding with whiria ngā hua funding, and the audience was te iwi o Raukawa. And the whānau came. As soon as the initiative went out and whānau heard about this kaupapa, just the whānau all flocked and they came, because it's a need for our whānau. I te mutu ngā iho o ngā mahi, ko te whāinga o te ope, kia kaha ake a rangatahi I te oranga tonutanga o ngā mahi nei. Ko te painga atu o te haet, o te tatu mai, o te tai mai, o te hunga rangatahi, ko te painga atu, ko te kite I te mahi, I mahia, e rātau mai o nawa a tatu mai kia tātou I tēnei rā. Kia kaua tātou e noho pōhehe ko ngā kaumātua anahe, ka ora ake tonu atu ki te mahi I tēnei mahi. Tai hoa, ka whakarerea tēnei mahi ki tēnei hunga e noho nei ko tēnei hunga rangatahi, tēnei hunga tamariki. Ka tika me kite rātou I tēnei mahi a tōna wā, ka rite ki te Harakeke, ka tupu mai te whakaaro I roto I a rātou, kia hoki mai ki te whakatika ki te manaaki tō rātou Harakeke, tō tātou Harakeke. E ki ana te kōrero, Hutia te Rito te pū Harakeke kei whiara te Kōmako e ko. Ko te kaua paura tēnei, AUKAHA.